Pemirsa ring sejroning nampenin pengrauh sase panas sekadi makin, sektor pertanian utamanya ni padi mejantan mawah ngerarah toya. Punika mawinan petani kota Denpasar ring teben akeh saning limbakang soroh tanaman hortikultura. Nanging petani sani kantun nandur padi pacang kesokong antuk mekudang-kudang pengupaya. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar Ana Agung Gede Bayu Brahmasta Mausang ring pengrauh sasi panas sani ngawinang intensitas toya ngerered pai ketandani nyokong petani antuk ngelimbakang komoditi sani muatang akidik toya inggih punika tanaman hortikultura. Nanging sawetara diri petani sani kantun milih tur mastikayang side nandur padi taler pacang kasokong melarapan makudang-kudang pangupaya antuk nambakin kekirangan toya. Silih tunggil nyane nganggen pompa air. Pompa air sani pinakel sumbangan saking pemerintah pusat Inucap sampun kawigunayang pamekas nyane oleh Subak Buaji ring Denpasar Timur. Lianan punika ring sajoning ngerakse hasil panen ring tengahing sasi panes pai ketandane taler nyokong petani antuk nandur padi varietas unggul antuk kaijan pendampingan saking penyuluh. Kuentenan sawah ring kota Denpasar wantah ngandelang irigasi. Ring sajoning mertenin kuentenan saluran irigasi puniki menjanten dahat kabuatang pisan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura I Gusti Ayu Agung Puspayeni ngawawohin, sayang sareng musim tanam Januari sani lintang, jimbar tanaman padi ring bulan Juni kauningin tedun. Januari jimbar tanaman padi kantos samasan hektar, nanging Juni wantah penyatusan hektar. Selantur nyane ring Februari jimbar nyane penyatakan hektar. Maret penyatusan hektar, April tigang dasan hektar, miwah Mei wantah penyatusan hektar, ritat kala sasi panes petani Denpasar, kata nyane sampun wah soroh tetanduran ke hortikultura sekadi semangke, bawang, jagung, miwah sanilianan. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.